Kulipi baro sekenika Don Bosco Media Network hakanika por ni wanam spi hakanika program ka Kynta ki Samla. Hakanika program menta ka Kynti ngidan ya I one reaping row but ya I pira.com. Di klub pen slam show kan pen kenoi pi kinong pen. Ba kanika program ka one live na ka YouTube channel joka Don Bosco Media Network but pila ban pet ya ka but pila ruban ai ki Kyntin ai mse mi kiniki angon but pila ruban bu I jingkli jong pi haka live chat joka YouTube channel. But hajo kapor ka nek program ka one live na ka lilang ki cable operators ka channel ka ba arspa nyop khundai but si hajar saw. Te bata klan pen slam show ngin perito ya I one reaping row but ya I pira.com da ka ni ka video buka belingkot. Kynta spamjo Iwanri ide I basa po umpleng but ila yo ya kanam lado haka Miss India Northeast Arja Khatsan but ila pendap punya school school na Kendra Vidyalaya Eastern Air Command Upper Shillong ya ke degree ila pendap na Shillong College but ila pendap ru ya MA BF haka ketin Hindi. Ila yo ru ika kusnam Best Female Actress Northeast Arja Afway daka balai daka prak Cine Award yaka movie yaka film kendailan but ila akru hak ni film khasi kiba nila pan jer keteng hani kapor kawai hanga marway haban toni jing im kendailan but kiwai pat kuban sa release lasai iba hakipor panawan. Ketua Kynta spamjo Iwanri but mentagin pet segini video joy pira.com.
Kendia Chpang Joy Pira, Pira ila pendap yang pulian Joy na St. Edmunds Shillong, ba ila pendap ro ka BBM Marketing na Christu Jayanti College, ba ila pendap ka MBA HR and Marketing na IBS Dehradun Ekfai University, ba ila agro bontli ki film hi bakentop ya ka Kendailan, nanta ka Kendai Steng, nanta ba kiwi film khasi. But in sayo small we shibon ke chapang jo ihi. But day ru ibo bang ban ruai ke jing ruai te in sa snap na ihi ko mui ruai. Te mentah kami lepas Islam show ging yat ke program jungi, but sashi seni pen kemai ki dong pet baro bakal ke program kawan live na ke YouTube channel jong ka Bosco Media Network, pilak berbu iki jingkeli bat ru iki kenten I mensi mi kini ki arwan, but haka live chat jong ka YouTube channel, but haka joko por ke program kawan live na ka lilang ki cable operators ka channel ka ba ars pa nyop khandai bat si hajar saw. Tim taklam depan Islam show in pasha iwan re bat nin kili ya kajiya nanti jo I kumno I poi sekali ka kama film nomor bangi pet kaji puli jo I kamde ha ka kama film re kde ha koi pat kaliang te wan re pila wan batai ngi kumno ka jiya nanti jo pi bo pi poi sekali ka kama film kai ba kring ni pi te kabaning kong lu apa ban ong ba ngaklam ngamju pelet jingbut himo ha kita ki kam film ne ki kam acting te ngaten adu Shillong ni na yengi penbor be ya ka school hima te ngi terutama le school one school te tu ki por ngadang let college te hama bangi dang kut ko college first year te ngawan computer class ken te ngawan hapo youth center ngawan computer class te man ngawan mengaman kesni pede dan itai producer ken I bahasa ajan yeng te ide perlok ken bari tai kong bahasa ajan mo te juyo I nga te yong ken ba pi te mo pi jrong pi biang ban ak film te pi tren mo te ngaru ngam te mo kumno ngasih ambe imai ni ngako ak film te dang nung kong te kem sha mo yang ngan mar ba ki ong ba am pi ban fokus ba ki jingpule pi ban pendap jingpule pin le ak film she ung ta mo te nga pade ngo nga em ngala be ban manage mo te la da ka sneu pade ka result te ko ngan sa no te na yeng lu thai kem kwa hi ban bendu mensim te ki pha ken dala pha pade kum to te ngi haban le ling bahasa ki rehearsals ka long hado shibnai ar banai kum to te hakata ka jing rehearsal hi te ngasa suthu kanyal de ba ngadan te kasam long la long no kum ta mo uble ang ulam lenti hi mo ikri baran sam te kum ta hi nga point no ban rehearse dala de rehearse pade kum to shibnai ar banai te ngasa suthu ya de bangadan ken kata ka talent mo baki ong te dala de koto pada la de shoot ko movie ngasa sang syakot ken haki way dapat ki film ken long haki producer long ki long bitingka ken long ki la internet pada yang aban shim haki way ken ki film. Okay, setelah kita ziya alti jumpi mot kali ka kumo piang ma bau play ju e la pidon ka sa piyat ba pibot kata alti uyalam hi te mentagi pasai pira pat nomor bangi pet ya ka jingpu ye jong pira ro kamdai be let pan puli ha kali kalan Rai poi pat mentah sekali ka kam te ha kanu kodor pira ka e ka bakring ye pi ba poi sekali ka kam film kong yang amat pernah ikut ka dan Bosco Media Network pesuan akon yang ima te ngurong ba hot na par ba kumno ma pos kama film rawar nadu por mo shop school ba administro hari ki college level e ngasidon ki interest mashu let ni drama ban roi ban sel ban put ban tambro po ki school level mo nadu to por la kalau inculcate mo ki omta po jonga ban pa ai ban le kri hobby jonga ban mi area po entertainment mo te tangkawi pat ko ba ong i handi manero hai jonga kilam strict hai ka kampuli ngai jom berkuat kita ki pendapsha ki puli berkuat dan pendap ka mak dan dari jenang start net sali ke paman tengah fast forward lo ngamjuk ngasih perkirma ba ndi ngamjuk feel si kelas lo teh ngale be ngapolong ngapa man pas be kes nga dan terke manda waste sheet senang bro kata kata mo ko man film ne ko pan ma ban entertain ki video ro kamu poi kata kata ro be ngam ngasih ngamjuk
sa kelas ngalih keluar hadu mendapat postgraduate hadi betul ngapan juga dia mau ni may iba hadi pat yang to melakui hatu por ayo kami ternyata coba hadi pat hatu por yang asang malumalang yang kakam nasasang te kumno bre pipoi shop te kakam company coba mentah bre pitai mentah tu adi tu nomisi ano adi pama cikit pama te ko setengah kata lenti jong pi te ha bre pipoi bre kakam ban ri tai jing ri basically dong ta think yang uta unong risi ari te tinggal asu perhati try publish sam ram renjuk rejam tu ba kasam ba naraship para narap MBA hari na trip agra po ka insurance company ade apo bank trishwa insurance company hari stu karanya yang super par ka ngapo ite narba hapo ini hikai ni belong entrepreneur belong businessman mak hindi actually hikai po business school ni kamtam hindi taban yo education ni hindi ban employ hindi ban income hikiwe as business people as business leaders kerja perkara syang kakam lalu mak yang 9 to 5 job syang mak malang sni like report ai target report submit kate ting really undang report show tang mania what sandiro ni report kata dur one not ni box sen business jong sesan một pi qua ban long boss hon Jylla ban income hikiwe okay very good te one ri pi pat aga jing pe jogi pi no hikai ru Kendai. Di kanika kam hikai kam dei ka basok. Nampak 24/7 ni hapan perkat. Ni hapan renew Jylla di ma bagin pentamai ka kom hikai jogi lani tate kanu bodor pada people lat por Jylla di pan pois kanika kam aplen. Nado mensuahi nga kamlong multitasking. Nado mensuadang rit. Namal ba ngatharai kade ka jing hikai jong ime ipahi kanyang ibangin long multitasking nga ngade ka kun ba hedo. Te imeiru na dumun shwa long buon ba injushay. Te ngali school nga pay arta ki para hayeng te buon ki kam ki jam hayeng te kumot nga haban sutho ba dalit school ru kumot dalawan na college kumto dangalit college ru kumot nga haban perkhat ba napo college mentangan let ngale sya ka te ki buon kam hayeng mo te ngatharai hakatohi nga dei sa mensuaru nga sungtanat ban le kai basketball te mem ju penduk mesin mo te nakatahi tharai nga lanang ka time management na do mensua ko mga sya hikai na yeng adan bok pala di nga long nga ai khuble me pa ken pakila hikai ka kila train na do dangret te wat hadu mentaru nga lanang ban manage ka time kam padan ko si singiru bangan ong ba ningan haban pep school ban shooting ne kam padan pade kata kawai ka singiru bangan haban ong bangan nganum shooting show na bangan haban hikai school nga kumo long kini ki director bar ki producer ki sutho bangem la mo ban em nakani ka film te ki bu kanang ki shooting ha ki Saturday Sunday babayoshti te kumta hingi yo no kala ru ban le lang artri te start nama ba ki ailat mo kasi ailat ko ma kumang si yo so ba yo so tham man ka por nga start ba yo tin bang ba bro we start mano bala panlen la klam de play kalat ko lai pan kan te pi bro ar pi dan hisa kata ka sap pi dan ru re ladam dan bo play lat ban ailat re pi ta let's say pi dum pois ini ka kam re ai go yo play bo pai ta ki bru ki ba ailat pi ban ya cha prangma te matangin pai kin dia sikani ka kam ak film pira pila ban batai kadu tri ki film pila ak bat ka ka ba kam pa na bro jong kita ka bro ka ba penduk mensemi pi hakini kam aplen na aki film sai kelan ko ba ndutli Ilan film ngasang shot ata bok clash thing nda banatan film ba ka competitive type film ka bo Jadi kata par kamdu mensim yang pi kamdu mensim ngan kwa fresh tam show ma ba tu te hari one star film supporting actor tu kata somehow ki break la sang ban itu ina te hari pa one star film session session itu film tu kata ka aso ba kam yang ayo lead actor ma hata por kam yang tu por no kumba try usnam araja kat sawi magrista hatu pala kambian kilam ni gibrin ka sang wan show hall do hedi tu par kuma south time man na kham film show itu por because hatu por na concentrate no ki kamera jon ba kumba ong iwan di mana nimla hi tang mati na ki kam film na ber lo jon ki kam ni hatu por pa na sang ni kamera jon ko ngamane na sang business jon hadi par kan sang wan ben shaka film kum supporting itu
tambah hantu pat ngai hantu yang asal yang diberi wan berpik film ini lasan tak pengen hall hari kawan film pendailat berlama ni agak baru golden gitu dia hantu susu ni ngai kalau kam ya susu film dia syai pa kan susu film ada syai kalau itu di sambal film jingim kadang ngiran bentang mengiar pak ngiran kumpa langsung kiwiki actors nanta kerman susu ba kipai ba mo subha kumpa bisu kersan superpat itu sih ada syai later di sambal min satang ni film jingim Te kata nomor bakta dia lenti jom piru mana tai film kendai steng nanta side sasi te kita ki film ru das ngap ta kerta kendai steng mentap ra kani ka hitam ka ba flop mo la bonang ngani ka bam dai yat ba kendai steng nri poi pada si kendai la ba pun kiu ju shu kendai hoi ham yo ma man tit bal tan ba kendai kendai tit bal ma cholong ta Tenang like mo ay kadai di mentangin pasi wanri ke film kada telit lagi film popular nanta ke ika film ka bam da pau ha ka penduk men CVP kum yai pira ta kna steng di ke pada penduk men CVP bat ke pada ka ba ai men CVP ba pin ya saprang ka kam up film te nga compare nai pira ngala ak mentala santali ki film artil kawai ban penila syai bat kawai ngidang dan hap deng ban pendam te nakini ki santalihi baro santalihi kilong biang te ka film ban kong jong ku mga ong ba perbarangan dang le college hapo Shillong college teng age ka hanga marway tak sengat batur por dapat ki brio hanga marway hapo YouTube ki imo nga sengat dang hebrio ha bon ki brio ki ong ba ni ngimi thu so ipi mentama phila lose weight try la lale dating lale mentam dei kata non balap ngila bon kam palat mo te katu ka film ru nga best palat bar ha katu ka por katu ka film kala ya bhai but they ling ba jong katu ka film but I director jong katu ka film hi Kevin Kharmal ki mo iba senran but iba lalong kum ita inong hi kai jong ba kumnungan ya lenti kumnungan pen ijing dah po ba tinglong ila hi kai lut baro hi te leng ba jong itu hi nga sayo men siem ban poi hado menta kata ka film ko piak ning kong piak kami kata ka film hanga marwai kade ka film puri te nga de I puri I bas ngaj bat puri okay te adis tada kata ka jia leti jo film puri bas ngaj nga de puri bas ngaj ba hebreu ba mensha Hoi, pas kau bilang kata jadi sisa. Di mentah pergi pet mal. Dia kali kamak film kumbapi ang bro angot bag kamla pen sajai pi. Di kai pada kalat kumbapi la try ban pen sluri kiwai nomor pa. Larang pen kumbapi ang bakamla pen ajan re kumno pada bapin sestri ni lede. Bapin pen pada lede larapi syubu mentah pi happen try alai li kap. Di kita gajin ailat dan kita producer, director, pi ke kalong biang syubu lara kumno ki khangla e pi le kumno nga te nga sngo ba dangia cringe phangata am nga sngo do men sim ba kum ka actress but nga sngo ba ki do men sim lot hi ki nong shna film baro hi na marba ka sarkar yang ki nong shna film but ki nong ak film ki la shu I ben but ki la shu I sekendong ngi ngim dan ka holiday ka sarkar ka baru spa karne da khen nama ha ka cherry blossom tharai ka budget ka bala da ki crore hanrai tang lai phaulak ru tharai ban snai wi hol baret ban pen I film khasi kemla are te lada ka mon hi ka sarkar lada ki ai hol ban sna film khasi komut ka no ka jinyo kam jong ki khna ki wei ki khna ki bam dan kam re ki dan sab ban shat ban ruai ban komut kala de ka jingyo kam de tang ye wei actress nei wei actor re ka jingyo kam jong paro hina do unong shna u technician u lightman u spot boy side dancers everyone tangba ka ei ka ba do man sim ka ei ka ba isam rakhe manta nganong sam rakhe bat nga benchi sai ka sarkar ma ba kila ban perlu da ki crore ha ka cherry blossom tangba kim kabam I come here ka to I'm so sorry
Tamba kam ai kam na kato yano rungami ina ba ki provide employment. Henry tang si pawaru na kato ken na pensna ka wai ka hol ban pen I na arteli ka hol ban pen I film khasi kat no ngot shu ki kpo ba thli ken dap. So ka wai rung aku ban biang hang ne kalong ba menta ka film khasi ki sha ban pen I tang hapo biju cinema. Biju cinema dei ba mano ba dei utrai dei udkhar. Menta udkhar u sipangula ong bangi haban pen I no ka film dekhar. Haban sange no film khasi. Menta pada isim kumno bayo anong 100% isim mai, 100% isim mai mangi. Te lalong no ka jing do anong ken. Ladaki do anong ki nong baiting ka ki kumba yung ki producer do anong na baro khan. Do anong na do ki nong up film na do ki nong ruai baro khan do anong jakaban sa siusan phuting ka. Lalong no kumta na san pho hajar. Lalong kumta ron gotla san phuting ka ba san pho hajar. So kane ka jing leben nama baling ong leben nama bahaman bangi pen I film nga ngalai ikum ka actress baki ki juan si bon baki minister baki MLA bangi khotchi gas baki ai bet ka speech ba ngele ban penyo hol ha tang bahado mentaru tang iwi isimen tang I si bersha isimen rungam podi ira ban snahol. So I'm so sorry. Tamba nga susi siya nama balay nga dan kam tamba daki hajar pau hajar ngot ki ni ki khna samla ki badon siya kasab ban shat ban ruai ban ak ki bakwa ban tray kim yo la re balay nama bam don jing ni ra ngin khot ki ban ak iway irol san spa si singi ken siu ken la hi ban sa ken la re ban sa. See, like everyone, baro ki ong lo denga ba ani wan ripiyo silak banak film kendailan. Hadin laisnem ngayo silak. Shubu hakatu laisnem ladangam dan kamre ngan bang de You see, kadai kata ka reality. So ka jing kentu jonga hi kadai ya ki sarkar. They ya respected Chief Minister, sir, if you're listening, please hear our prayer, and also the tourism department. Please promote yaki local artists. Ma, ndai ra phin buram tang dawan ki artist na ba banabar ki artist ki production ki la produce ki film da ki crore tingka ki tu kim dan kam show ki tu ki lak tingka jong phiro phi ai ha jing shisha. No, iran ka mangikin ki khon jong ka bri u in your trap. No, as we say. So just that. Kan long shisha kan ka ba si na piom no na pira I wan ri la express shisha la pen pau shisha ta ka jisau ju I te gi pet namar ba bro ki bring de mat la moi ka ta bro ka ni sakhi ta rei kai ka bangi la ban le ba na ka liang ju namar ba ha bangi pen bon let's say kini ki basna kini ki film ki bun tang ki jing do nang rei ka de tang ka jing stonat jong ki ban le ka de ban pen I la ni ban entity ni ki brio te kata ka jing le jong ka sarkar pra teng ka penduk men sim rei kai ka jing ya lenti jong ki producer jong ki director jong pi ki nong ak pada ka de ka wei ka ba I'm sim ni ki nong pet bangin num do jing kerman larang ilong kumno ru nin ya bet tadwar ka kumbangi I what ka sports ru pi ki bon ki klori le kai sudah jonggari khasi jong ki bambyang kita kiran sa ni le kai ki bambyang kita ki jikai le kai re still ki mi perthai ki represent ni ka state ki le kai hamadan ki na pois the ki hab le kai pok tu ka ring na ne pok ka tu ru ka de ka wei ka bangi ka gadi issue ka concern issue ka bangi haban ang ma ba ka sarkar ka di ban pet te man ka por bangi wan ra hang ne pok karan san ka Kynta ki Samla ni si wan ra ki ni ki sports person nanta ki nong hikai nanta kai ka ba ni yo snow yo I ka de sha ta ba ka sarkar kam dan I ban le na banta ju ki kani ka cherry blossom ni I dang ha ki ni kumbo pi ang pi wan ri atu kala ne man ai jai ki ni ki Samla namar ka de tang shisngi kam de ra ba ka pen lut na ka banta jong shisnam la ni asnam ban pen imi kita ki khana Samla te phila ban kran ni ai nakal yang jong pi pada Subuk lada kumno khang lat kum yai wan ri lada kim ai lat kita ki producer kita director kumno pin le pi namar pi sutanat ban film te pin le kumno te kalau kumni ama mi anu kumbong ni wadi mana ngala
lagi jungi kam te ngim da dan shu kata ji kuslai mo ki yon ngap ko sa ko ngala ban ong pi ba ting ting yong ki brio ki dan mo jinga tho ki leng public yong ki ba film kasi ki long ba shuli ko puli putri ne kam ta ki so support la so te haba ki long kam ta ngile kum no haba ki babyang ki babet shisha ki no man na ba kam ram pisa kum bong iwan te yo shia ka laisnam te shia ka laisnam te mud dadi beras kun kiti pila yu akut kan nang thitang ma thitang nim thit yu tang nim na on pa ping shana ne ki ni no mo pi ba kalong hata ka dorlin la ragi shisha ka kum government ka support ni ka ni dar kita ngilala bet full time na film mo try dia contract na kame man ki actor se ki beri ki man bet pa kame chu hindi na kita ba basically poetry na bom nang ban ak ne kum ta hoy ngar ngam rap ni juni ngar ngam tip ni nang nang ak lam ngam kita ma Memang try dada ka sarkar ka shisha ka pong iwan dimina inay na ka wei sana mahal mata jing hanya sar try sami producer shibon ki sami yala masio kam hai ki artist bon kam ki sami bar kum tam pong iwan dimina ki spot boy ki beri bale makeup nani ki beri bopet bale dakini ki background design ni kanu nuru kin mi gen kes kani ka film mo ka film making e kam ni tang kin ki actors ki beri bopau camera behind the scenes kari kata kata dor ke kumta bongi di popet manuno mata na kanyang jong community angni manuno badan sungha ya problem ini na tharai kani kadi ka wei ki ka kor man pani akam na mata ki konsumna taki ajar ngon mata ba sakoi ngang ong ba to la rang imdan ro to mga ibang mata ka YouTube lay ka ira ba ka te kumta klam pe ki pun talin pe YouTube lawan mal ki jong ki comedy action para ki dan ba na de ka support sa sarkar shu tingala pun full fledged na rin kani ko try ging la kan sa ka film industry kita ko palong ka try ka la palong film industry habadan kaman kila hi taba bakim padan kaman ni te ndangi phai bra sikani kaliang jong kani ka jinga film dai ni pet ba ki kimi ki pa ki bon ki bam dastanat ki khon ba ki na film kham ta me ki khon kan thai te kadan ka jingkli na I we ni ki nong pet iba ong ba hakano ka dor pada ko ai ka khubor ka ba phila ban ai ki kimi ki pa nomor kham tam long ki kan thai yang ki kan thai na ka yang kan thai wan ri ka ai ka khubor ka ba phin ai si ki kimi ki pa kham ya ki khon ki ba don sam tama nomor ba kan ka kam ai pisa kam saja de ka ai ka ba phi ko ban ong pada si kimi ki pa kan ka por te kawai mo nga kwa ban lada ki khna samla hi ki apet ya kani ka program manta mo te nga kwa ban batai ken chphang jonga manshwa par banga ongi imai ban ak film ning kong ru ngadang ret mo dang khat khandai snam te nga pade nga ongi imai ba nga kwa ban ak film mo te imai pade ong ba ni khon kum no phinle ak film phinle bat ki briu yu phinlong kum no na te nga padeng ong sha ma mai nganum pendo ra ma ya ka ta ka jing shania jong phi te mai rui ong hi ba to khelen ba ni nget ba phinum lano ru phinum pendo ka nya ka ta ka jing shania te komot kalong kum ta ken ka wei hi ka dei ka akor jongi bangi pen I hi ya ki mek pa ladang ngi let hi ya ka kam ngi wan ya ka kam ki breru ki ro te komot imei pa jongi ru ki suk te komot ban pha byang ru ki sung tanat ken ladangi padangi let no si sen hadin kawan no kanu ka jingkan tho ne phimlet long phimya re hakalanti ka babet ken te komot ladawan no ka jingkan tho te komot ki wei ki mek paru long ki su thu bakla no ken naman ba long kum ta mo kum mangaru ba por ba shoot khnai lat nga kan ma nga poyeng architect step arba gym step teng live gym step ngadang poyeng nar bang hak ban shoot be hapo khandai lat dala duna brio te kataru kadai ka jing shania jongki hinamar baki sung tho ba si sen banga kwa si shanga kwa hok si shai ban ake ka film komot nga let ban ake film tam banga su tho pade banga ha one bet cheyeng kum kata ka khoni khlam pendo jing shania ik mi pa ken kawai ka jing shania ha bat ka akor jongi ken kum nongi pen I ken mai pa ma kadai te ani stanat wandri kata ka khubor ka ba stanat si shai kini ki nong pet kham ta mi ki samla ma namar ba mentangi pet kibon ki nong ak kibon sisa kita ki batrim ban ak handrai teng ki ya sakmano nomor ba kam da don sisa kata jing pen ilenti te kumbai ongi wandri lada ki pa juni ki shania engi ngimdai dalele ru bangin pendo kata jing shania nomor dangi pendo jing shania sisen temot ngila do sisa te kata ru ka kumbai ongi wandri
ka akor ka buram ka bangi pen I larang ile chika kam ka jam jungi kumnungi pen I lade kumnungi trai kata ka dei ka wei ka kubor ye ki kimi pa bakin sya ingi bakin pelat da ka besuk mensim larang hi pelat da ka besuk mensim ngirungi kroi ban le da ka besuk mensim ngi kroi ban le ka ba bat nginum not hero ban ya tam dei nam lewan ri nginum not ban ya tam la da ki kimi ki pa ki sya ya ingi nginum not ban le tam te phira nakal yang jong phi pada hakan no kador ki kimi pa jong pi kisha ban wan isakani ka kam aklim hado menta namar ko mo pi ong mene ba ningkong kim sha namar ki kwa ba phin pendap ya ta jing puli te menta pada kilong kum no kistanat mep ba pi poi sikani ka kam aklim thai pois ang aklim ko ba ong mane ka di ga ka jing ko jong ha ba di mei mon ma shwa yo pendap shwa te jing puli jong ne na kwa asle ka ba man da bi okam Ngale kata telukong try ngi kumbalong ngi dang dei kinong India hi kum ki bon kinong ki pa ng Indians kumbong ngi lab hi dang ki be thong hi shwa ta ka education ma kum ta ngi ni ki pa ng India ta kinong kumju ki pa sine bon sen ma pla I ba ki kwa hi ba ki kono jong kin dang nang sta te kumbong ban ngi ko wadi ban yang belong responsible have not responsible shwa pi proof sha ki pa ma hol ngi responsible person ala ngadan hi ka ki lagi bangan ya ka kam bahok pelti badai nangta ke mungkin pasen lagi kata lete pinaya ni try ma apala absorption pla do try jing poliro ma hading to klai asi kam ni pla ban sang sekali ki hobby pita kalam ni inde ta ka acting ko kalam ni kanono ka painting ne ko am di ki painting jo pi ne ki kinono ki kam artistic ba pita bon ta ke di kita sakong mo ong pi kata ro ka kumbang ba Menang aktres ini mau buat pilih kata ki ang babon sin kalau khamtam lang tak nak kan thei menang aktres kalau bama bon ya chiki nanti bombe ni ka ba kador kata te man lada ram film nam aktres sudah di kun ba barakat nam nam kita kai mata yang film ini pa ngali kelas ni pesa itu show no menga mangam jamin tasi ba boss ne I boss ngadan kam berashmet pija se kam ni kam film man ong pi kata kati man ki cakap apa ko ma pi ke di show Kita ini itu kacau itu. Mentali ke kam, tinggi kita kibri ban punya okam, tamu punya okam tu kita ke kam, malah ban mak kelas tu kita something. Nampi ke pisau tu kita ke kam tu, mak. Tapi pin okam tu ba, nampak ke film ban lagi kan. Dia kata ane pi di beri berkat ni, no ke film tu. Dan mana esok nama ke orang sedang awak tu aktor tu sendiri, syukur lut ke aktor. Ni kata dikira je orang. Semangat. Menurut itu aktor tak pernah change kan thai. Tengok nama hakanu kan bagi ni acting di apa kan bayo ko producer kan orang ma o nga ba entah ma ya example ko mangala po reality ko siya ba ko be kay ulang kenja ngala iswe ko womanizer ma kam te bata te ki bopek ka boong ka film ngadi banag bagibon ko ri mo producer hi banag ngable amni mga kwa hi ban ele tama lada ka ideal lu kata ba ngabe pan itna ngadam itai ba itai mo actor ni actress bang yale aduh ba itna siya ba pi perkat mangalong ta kudos ka acting jonga kan ni ideal ro ta ke mo ta ke umri waktu ini no tangata ngspop penpilihan ketika pada jungi dan ang permongin no pasoi ta Ustad kata nama ba ngindapai kan kamak film ka reality la ni ka jingsi sa ubri uba jai bhan re la do hapan agam hapan rumah ka to karakter de nam de na pira nama ko mai tu gi film pila aku kadan ga film ko pi aku aktor kadan ga pi aku buat kadan Baik bagi kiat lada hoi kadi kumata dada yo hoi ham ko gidi besutu bagari ka acting dan ngapa aku tu film kita nak baik pakai nampai temo digam kan super ngam tar wang ni han ka film tma aku gang manipulate kan selama basu up thang naga bapa kejet ni ka mo ka spa kan thai ni ka taru ngable ka hapni thai do long ta Baki itna pagba itna. Ni dapat antar kerang ni aktif terkam ikop hi berlam ta kum no. Pulikot lalu memang pulikot. Kadi utai. Kadi karakter mo iyo habla. Ba piwan sya hall ka pisiu ka dan bisa punya pen justify kata ka sisi. Kebetulan pun pula justification. Tiba-tiba ngin pai kendiat segini gila bon hi nong bo jingkeli lani jing ai men sem tingin pechuai ni ing. My punk cream, young sis one ripping rope, my favorite actress. Koblishibon. Nanta I trick lux I ongak milanti balangba umat pang but iwanri kanong kanuk sai gibon samla ban kring saka kama flip. Nanta I yulenda ong kong wanri
someone join now but basketball ru. Mentang tu lah slam bam Jylla kai Jylla kia. Puri bus nga. Bus kun. Nanta ini ang lasai si bejemen singan wan pet film jing I mat pang cream. Nanta ini Deepika Esling do yang well said Wanri. Wishing you and Pira the best in all your endeavors. Okay. Nanta mat pang cream yang biang. Kadai ses Wanri ke bapi ang 100%. She's part. Kijing senang si siapa. Nanta moments to treasure. Okay. Hello. Nanta ikonas manar isu aitan thumbs up. People argot. Kinyawan baik lah saya tikan baik ke film kan hit baik. Hat trick. Kerman makan nom hat trick you people. Te bentang kumban supen kan mau yang kani ka program jogi ka Kynta ki Samla kawan ka Don Bosco Media Network live. Para ka juk por kawan ru ka lilangki cable operators ka channel ka ba ars pa anyo puknai ba chis pa sao. Tikini gide ki khubor na ki nongpet tam khandiat rai ki bon yo let's see kidang kwa ban ai rai ki mat sa kran hadin mo sa sia jubab lang pi hapok tu ka chat hot ki comment sections de menta kam na pen slam show ikani program menta ngidan nriu sa pu arte lat gin apang spang gin chupet khandiat ikani ka advertisement. Saya segiwan pai biang si kani ka program ka Kynta ki Samla. Te mentangin snap nai pirama. Halor jo gani ka kam ak film. Namar kumbai la ong nadu mene ba kidan gi bakan tho. Kata ka film kilong kumta nong ta ba kidan gi ba ong ba kisu pule kat. Tegen kili nai pirama. Kata ka jing pule kat jong I kalong kumno. Pira pila mun batai kindiat sekinong pai. Ngomong cepat aja, kita pek kong balaman kita materi kita mah, lalu di mesti, anak lalu di tang lalu di officer, nanti di naik kayak kan orang kam, di mana kita materi kita kita terustam. Tengok berkedua hari ini pada film itu nih, kong mani piasu ba, agak tu film kenailah, ada baju arsitek kaman kayak. Dan sekarang orang itu ting kakriat bro, makan mau penyelik ni show tak mah, jadi sekian bro, aku di kreat bayi, kemudian lihat, kong tan, ya syak jadi kreat. Pan internet ia kata ka footage kram internet video nomor ba nama ta juphi pai ba ni kristam sakawi ma kan ma bete ila film ni lai tang step ha tu karang internet kasni na kadar ni shine ni mak kan ban on you producer top ni sange mengen break no kan ya ban ko abam ko di rumah ni mi atang ya stetin shat kan pada sini ro
Masih kena ada report mah penting gila semua. Isya nana ba habukut kadang ya Tristom mengit tenan kumbang nai pi nana ba habar piwan sekolah kelas itu pisan. Ikwa ba kata pisah juga kamu lihat ikan. Lekin kemen syak. Kata berakai ke kamu itu ki boni jing Tristom juga mah kita mengasih tu tinggi WR mentah ba pisah tu ba. Kani kamu film kamu dia kamu kain kamu nu kari syak kamu syak begini ba. Ngikan man hi kumbang dalam dia coordination juga itu kini exhibition sedang syak stars lagi nangi. Ibarat yang sisa nak ni tamak kan. Kulesipun pirate borok ngilak ban sotu ba kanu kam kari gajing khat. Te ko bai wandri ko bai piraru kani kam ko bagi trai kari ke ka bagi stenan bat kari ru gajing khat jogu blai. Te ha kani ka por klam depan slam show gin pan no ka kubor na kini ki angot ka kubor se kinong pet bat sabaro ki ba pet ye kani program bat sabaro ki ba kwa ro ka kubor na I wandri. Te ka kubor jonga ka ba mentagasngi ka mo ka ta ka message ka ba nga kwa ban ai khnang mendai tang ya nga mo namar ba ngala dan ha kani ka kamak film bat ngala hiru ban ak si ak hadu kat bangadang la mo te ngala dan ru ya ka kam tambah kani ka kubor kani ka message nga kwa ban ai khnang ya i CM Jongi ma I respected Chief Minister Sir Conrad Sangma te wanu soi e pajba shwai ka bankren ne kani ngakwa ban panmam na phi nga bankren da phareng namar ba imdai re khasi te let's say ma te ngan kren na da phareng Sir respected Chief Minister Sir, this message is to you. It has been years and years that we from the film fraternity we have been requesting and we have been asking for halls. See, sir, these for you, if you give the Khasi film fraternity a hall, it would provide employment to a lot of people. Sir, you have been, you have been our hero. You have been representing the youth for a long time, and I have been following you, personally. So, if you really care, sir, for the youth, because if you want to call me, sir, I can come and sit with you also. I will explain to you the job opportunities. Thousands of makeup artists, local makeup artists, side dancers, choreographers, every one of them, sir. Now I have limited time, right? So I cannot explain everything to you. But I can just, all I want to say is, if you give us a hall, there will also be a monetary gain to the government, because we're not asking it for free. But then if the owner of the Biju cinema is taking 60% and he's giving us only 40%, maybe the government we can do like a 20-80 or a 30-60, like it can be negotiable. But what I really want to say now is that it will be a job opportunity for a lot of people who really have talent. So it is a humble request from my side as a youth to you, because, sir, again, I will tell you, I really have strong belief that you will hear this, because we have been requesting from the other ministers who we have been inviting them as chief guests, because we cannot come directly to you. So they have been promising to us that, yeah, don't worry, I will speak about it. But, now the time has come that you be the change for us. So that will always follow you again and always have that respect for you. And not only me, but all the youth who will be there in the film fraternity. All the youth that will be employed. Those who want to dance, those who want to sing. Sir, you're a guitarist, you're a singer, you're a guitarist. Let us give a platform to everyone. Sir, for me, I have a job. But let us think about for those youth who only want to continue their career in acting. Like in Manipur, sir. In Manipur, because they have their own halls, artists are getting paid like 5 lakhs, 6 lakhs. They can concentrate only in acting and singing. Sir, please think about it. Sir, if you want to talk to me, sir, you can always call me. Sir, I will be there and we will talk. Sir, it'll be an honor meeting you, sir. I am one Rida Pingrop again. I am an actor. Thank you.
Just that. Kubishbun Wanri, Kubishbun. The took a strong message bong ilap on one na I Wanri shall Chief Minister Menteri Rang Bat jong ka Miglaya jungi. The message kolong ka bas si siya nomor ba kumbai ang mantan. Hapot Manipur ki don la ka jong ki hall but ki kim num pen I thandai ki film ki bamdai na pop Manipur hi. Te hang ni apori kasi jungi padangi iba ni let chanu shulu se namangi iba tangki posters jong ki film ki bamdai jong ka rikasi jungi. Di jong ka rikasi jungi li kendiak ngin yo I tang sipor kataru kumbiya tu wanri na kalian jungi ki pat ba lingim da tip hira kumnu ki anru ani kumnu ki kamai dari kumbiya tu wanri kalong ka ik basusi nomor ba kata 60 but 40%. Haka jing sutu janga te lara kalong 50-50 kadang biang. Dari minta kalong 60-40. Te ketuban ay ka hole kamda syong kamda than. Dari ka ba kadi kiba hang to kiba dan benta ka film kadi ka ba tam. Dari pan su ay ka hol pra kamde ka ba than. Ka ba sok tam. Te da sim tang 80% rong thrai kala dai palat ka ba biang. Te dari menta gi iba 60-40%. Ka jing sya nyon ben. Hapor ri jogi hi ni sya nyon ben mangi hi. Te kajing kerpat na Wanri syaki badai ban pen bat mentangin pan pada ka kubor na I pira saya sing ong ba nak yang juga kat bongi komandri mana te klab yang sha ngam kau nang issue tai nak kamdan knya kajing ong ba kham jam ma tai minister ba lapet mentan ya so thu isai ka kajing kren jing kong Wanri hang ni but hoi ni dan kajing jenjar shipon ngam nak kam tai sho namar bar khai da tai kong Wanri tangga tai request mana kong jing dari tangi tai hall Basta koi request nga ko request ba sakan ma prang ba la shai ka lai tari nadu lai tari kisamba ada jar poi kanon ka film thama jungi ba teng jingim but be tamangi ba gang to anu ni abo ni ki actress itu badan itu tangga ta ga wujud permen kublish bon ki bon ni pa ba shi kashani film kasi ba ta mingi ru jo kublish bon ki bar phai ba tangga ta hi ba sai sin subha kashan la mingi adu kashan tangga ta Kubishbun pira. Okay, tegin pet biang nomor bangai iba ki wan biang ki message ma. Te okay, nak liang jo Ferdinand Suchiang yang nang kiu seprang pira ba di piru Wanri. Nang ta I mai pang cream yang nang kiu seprang bro pira but says Wanri ling dok marba yang sultanat palat ki interview jong pi Don Bosco Media Network. Kubishbun Kubishbun Wanri ki message pas sultanat jong pi. Nang ta I islands I ong hoi ni dang duna palat ka Jylla jungi ban smutu ik acting career tang ba wat du jingkerman ya saprang ha kasak ko pidan message mo nang ta na I readiness serti ong kat nun su sarong habang yo I bagi khunu hinyo trap kinang kiu saprang ha ka kam aplem tu nang kiu saprang ba pira bat kong Wanri te ha ka ni kapor kumban pan ko noi ka ni program sa hisi na Don Bosco Media Network ni ai kule pi baro kinong pet ka ni program jungi ka Kynta ki Samla but pila ru ban I men sem yang ni da ka pet ba da ka pensap priang ye ka ni kubur ba ha ka ni Kynta ki Samla ni wanra ye ki long kmi long pa ki Samla ki khna Samla shinrang bat kan thai ki bala ya ka lenti ki jing em jong ki ban I men sem dei ki we ki bala kiu ha ki jing em jong ki don ki jing nre ki kiu saprang ti bat ha ka ni kapor kumman span kema ka ni program jing kawan na ka Don Bosco Media Network but kawan ru live haka YouTube channel bat haka lilang ki cable operators ka channel ka ba arnyo khdai bat 6000 saw te klam dapan slam show Kubishbun pira Kubishbun Wanri na kalian Don Bosco Media Network ni ai kudai pi bat ya baro kinong pet po ngin ya saprang da ka jing slur bat da ka jing shania ba ngin job bet ya ka thong ka bangi don ka jing jungi la dangi trace dom bat ngi shania halade baginom ya ka lenti ka bomdai Kubishbun